دمباش ایرو روژا روزنامه‌وانین چالاکه. آنگو بگوتنه که دن روژا روزنامه‌گرین کو لسر کارن. ده کانونی لنوا ترکیه هر سال وکه روژا روزنامه‌وانین چالاکتی پیروز کرن. گلو او روژ جکته. ده کانونا سال 1961 دا مافی روزنامه‌وانان لنوا ترکیه به قانونی که هاتن قبول کرن و به یاسایی که جی هاتن پاراستن. وکه رزگرتنه که لهمبری پیشه روزنامه‌وانان او روژ وکه جشن روزنامه‌وانین چالاک هاته قبول کرن حتی سال 1971 پشتی 71 تنهاجی او جشن بو روژ و وکه روژا روزنامه‌وانین چالاک تی پیروز کرن مجو خواست ام بنرن بکال نوا ترکیه قادا مدیا یا کردی و روزنامه‌وانی یا کردی سوده که چاوا جوه رزگرتنه دستین خلاصه استانبول هم د سردما عثمانیان ده و هم جی د سردما کومر ده ناوند که سرکه یا انتلیجانس یا کردان و مدیا و روناکرنا کردانه حجی قادری کوی جی موسا آنتر جی کارین خوین روزنامه‌گری و روشنبری لوی باجاری لی کرنه هر وکی دن کردین باکوری کردستانی یکم روزنامه خوین مزن لور چاپ کرن و شانخانه و کووارن کو رونایی خو دانه تواهی دیروکا کردستانی لور هاتن و شاندن کردان لور تکنیک و رباز مدیا سردمی به دست خستن. به حاضران خورد و کچن کرد لوی ولاتی فیری کار روزنامه‌وانی بون. پر ایوان نهال گلک سازی مدیایی ریو برن. بشک جوانجی جبو مدیا جهانی کار دکن. استانبول جی او باجر کو قفله هری مزن روزنامه‌وان کرد لی گیشتی. ورن امنا لی بدرن بکادبر سیاوی قابلیت و فیربون و همو او در فتن کو حبونو گنجینه یا فربون اوی پیشهی نه روزنامه‌گری کردان لچه حالیه و چه سوده جوی میراته وردگره یعنی نه روزنامه‌گری کردی لباکور ترکیه لباکور کردستان دبن سانسور ده دبن زخم زورباری ده حبونا خبر دام که وقتی مثلا 3 سال بری بکیه هکیان گلک چاپمنی کرد هاتن گرتن نهار هن چاپمنی نه کو دیسا جنوب هاتن ساز کردن خبرت خبر دام کن لدیسا روزنامه‌گرین کل قاده آگاهیان شوپینن و مچند شوپینن و پیشکشی رای گشتی کن تین گرتن تین چاپ کردن و دیسا دبن دور پیچیدن کارم بیشن چاپمنیا کرد لباکور کردستان نکار آزاد تبیگره اجبار کنی کار آزاد تبیگره نکار لپی راستیانجی زیاده بکوه نزدیکی 20 سالان روزنامه این کردین باکور کو به دهان جار دهاتن گرتن دوی آواهی دهاتن آماده کرن او آواهی هر روز وگه میوانخانه که رونق پیران بو روزا کو روزنامه یک دهاته گرتن روزا دن یکه نو آماده دبو لپشتی حولا دربه تشتکی نو کت روزا و مدیاکارین کرد ایدیتنی سازی نوان ندهاتن گرتن هر تشتی وانجی دهاته دسته سر کرن تب اگر آواهی مال روزنامه بخوابه آواهی جی دستو چو نها او آواهی تینو جن کرن و کراسه کی کو نه ای خواه حاتیه لی کرن آواهی نو دوبه لی ایدی او دوبه اوتیل her dönemin baskı aygıtları çok farklıydı. Yani رباز و تکنیکین لهمبری روزنامه‌گرین کرد ده هر سردمه ده گوهرین اگر ام قالا سال نوتی بکن و دمه آواهین چاپمنیا کرد هاتن بوم بکرن و هوالن ما دبون قربانین فعلی مجهولان هر چقدر رباز بوک هرنجی زختن لسرمه بردوام دکن نهاجی هینا روزنامه تینا گردن و هوالن ما تینا جزا کرن ağır bir baskı ve tecrit politikasının işlendiğini söyleyebiliriz. هلبت نهال استانبولی کار روزنامه‌وانین کرد بردوام دکه دبکو گرماهیا بره تنه بجی لحیزه که دنهایه تاوی مدیاکارین جی باکور ایدی مدیاکارین جی باشور کردستانی جی بکارین خوین جیهانی لورن گلو د ناوبر معامله د گلوان و یا لهمبری مدیاکارین جی باکور کردستانی چه فرقه دولتا ترک به تشوی روزنامه‌گری کردی به وک کارک روان بینی هر تم وک کارک ایلگال کارکی
حولên terorîstiye û kareke yê xeter yêldijî hebûna dewleta xwe. Kuştin hertim astengên xeteriyên kuştin û mirinê li pêşber rojnamegerên Kurd bû. Lê ez dikarim bêjim wa şertên salên notê de jî awayekî yê karkirina rojnamevaniyê ji yên îro azadtir. محمله دولت یا لسر روزنامه‌گرین مدیا باکور و باشوری دم بالقناعة من زيد فاقنين بشت يعني نرينا هي دولت لسر كرد تشبه معاملة وانجي لسر روزنامه‌گرین كرد همانه تشي باکور به تشي باشور به gelek rojnamegerên Kurd jî ji bo medyaya cîhanî kar dikin û rewşa wan piçekî baştir e li gorî yên ku ji bo medyaya Kurdî kar dikin. Lê kêşewa astengiyên li pêşiya medyakarên Kurd li peytexta dîplomasî û siyaseta Tirkiye jî berdewam dike. کێشەیە مەیەهەری مەزنەوە کو ئەم بە زمانێکی کار دکن و لەسەر وی زمانی هێژی کێشێن سیاسی هەنە یعنی ئەو زمانە دبە قادا نیقاشên سیاسی ئاوەیەکێ بێژم و لە گۆری gelek kesan li Tirkiye axaftina bi Kurdî bixwe meseleyeke li Tirkiye kêşeyeke. Ji ew qefleyê mezin yê rojnamevanên Bakur beşek jî piştî hewla derbayê neçerman derkevin dervayî Tirkiye. Ji ber ku piştî hewla derbeyê 5 ajans, 45 rojname, 19 kowar, 34 radyo, 31 televizyon û 29 wêşanxane hatin girtin. Ji sedî 75 van sazî û dezgehan ên Kurdan bûn. Tevî vê yekê jî rojnamevanên Kurd hewla wê yekê didin da carekê din saziyên xwe ava bikin, rojname û govarên nû çap bikin û karê xwe yê rojnamevaniyê berdewam bikin. Li qada medya Kurdî rewş ev e. Lê medya Tirkî jî ne cudatir e ji vê rewşê. Piştî hewla derbeyê bi dehan sazî û dezgehên medya Tirkî jî hatin girtin. Televizyon, gowar, rojname û wêşanxane. Her çi qasî ev roj weke roja rojnamegerên çalak tê pîrozkirin jî li nava Tirkiye hejmareke gelekî zêde rojnamegerên bêkar hene. Zêdetir ji 10,000 rojnameger li nava Tirkiye niha bêkarin. Li aliyê din zêdetirî 120 rojnameger jî niha di girtîgehan de ne. Tevî vê rewşê jî roja rojnamegerên çalak û ên ku ne li ser karin pîroz be.